Praise the Lord. Kiitus Issandale. Wasn't that a great worship? It was wonderful. Kas ei olnud imeline ülistus? Even I don't understand, but I feel the glory of God, and it was great. Isegi kuigi ma sõnu ei mõista, siis see You hear me? siis Okay, it's a noise. eer. Okay, I want to talk about Jesus. Ma tahan teile täna Jeesusest rääkida. So let's open our Bibles, Nii et avame oma piiblid and I want to lay a foundation for divine healing tonight. Täna ma tahan rajada nagu sõnas ühte alust üleloomulikuks tervenemiseks. The Lord is here. He wants to heal you. Issand on siin, ta tahab sind tervendada. I was in Pärnu just before I came here, Enne seda, kui ma siia tulin, ma olin Pärnus, in the Baptist church, seal ühes baptisti and koguduses God did many healings. ja Jumal ka seal tervendas So mitmeid. one young man was, I think he just got saved. He'd been a drug addict, got saved, and God healed his lung, and he was partly paralyzed in one arm, and the Lord healed him. Ja seal oli üks mees, noor mees, arvatavasti ta oli just päästetud saanud ja olnud narkosõltumuses, aga tal oli käeprobleem ja Issand tervendas tema. And many times when people are just saved, they are very easy to believe, Ja tundub nii, et vahest, kui inimene on just saanud päästetud, tal on väga lihtne uskuda, because they actually believe what you say. sest nad usuvad seda, mida sa ütled. But then when we are Christian in a while, we start to think about, do I have faith? I don't have faith. Maybe I didn't read the Bible and blah, blah, blah. Aga siis me saame kristlaseks ja siis me hakkame mõõtma ennast, et võib-olla ma ei ole lugenud piisavalt piiblit, ma pole midagi piisavalt teinud ja siis me hakkame oma usku sinna alla ka ära kaotama. You have faith. Sul on usk, You have God's faith. sul on Jumala usk. Jesus lives in you if you're saved. Jeesus elab sinus ja sa oled päästetud. And even if you're not saved, Ja isegi kui sa ei ole God päästetud, has put faith in your heart to receive salvation. siis Jumal on pannud sinu sisse ususeemne, et sa võid saada päästetud. So I'm going to try to help you to release your faith. Nii et mina püüan praegu nagu aidata sind, et sa saad vabastada mu usu. Healing and salvation go hand in hand together. It's the same thing. Tervenemine ja päästmine, käivad käsikäes, need on ühe asja kaks poolt. Jesus saved all, he heals all. Jeesus päästab kõiki ja Jeesus tervendab He did kõiki. it 2000 years ago. Ta tegi seda 2000 aastat tagasi, So how do you receive? By nii faith, et kuidas sa selle vastu võtsid? Usu läbi. right? So what is faith? Nii et mis on see usk? Faith is an act on what God says. Usk on see, kui sa tegutsed selle põhjal, mida Jumal ütles. Now, when I preach this, I'm not against doctors and all that stuff. So if you go to the doctor, it's not unbelief, right? Ma ei ole muidugi arstide vastu, aga kui sa lähed arsti juurde, It's not unbelief, see ei ole mitte uskmatus. right? Same when you go to a bank and borrow money to buy a house, it's not unbelief, right? See, kui sa lähed panka ja laenad raha, et maja osta, see ei ole ka uskmatus. We are very happy for doctors and dentists and classes and everything there is. Me oleme väga rõõmsad, et meil on arstid ja hambaarstid ja et me võime prille kanda. But the Lord has promised a long life without any sickness. Aga Issand on oma sõnas töötanud pikka iga ilma haiguseta. So all sickness is really a work of the devil. Kõik haigus on kuradi töö. And Jesus defeated the devil, so I don't need to be sick. Jesus defeated the devil. Jeesus võitis kuradi I don't need to be sick, right? ja seetõttu ma ei pea olema haige. So let's open our Bibles. Nii et avame piiblit. Praise the Lord. Let's see God's plan for our life, right? Vaatame Issanda plaani meie elu kohta. In Genesis 1:26. See on esimese Moosese esimene peatükk ja 26 salm. God says, let us make man in our image according to the likeness and let him have dominion. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid. Verse 27, God created man in his own image. In the image he created him.
Male and female he created them. 27 salm. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi ja Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. And God blessed them, and God said to them, be fruitful, Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad multiply, ja teid saagu palju, fill the earth, täitke maa, subdue it, alistage see have dominion. ja valitsege. This is God's dream. See on Jumala. God's dream is for us to rule in this world. See on Jumala unistus meie jaoks, et me peaksime valitsema siin maailmas. And when we are born again, Jesus Christ rules through our life. Ja kui me oleme uuesti sündinud, siis Jeesus Kristus valitseb meie elu läbi. Verse 31, God said Salm 31, Jumal ütles, that everything he made was good. This is God's idea, right? This is God's idea. ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaatas, see oli väga hea. See on Jumala. So it's not God's idea for you to suffer, it's God's idea for you to be restored, redeemed. Jumala plaan ei ole see, et sina kannatad, vaid Jumala plaan on see, et sa saad taastatud ja sa valitsed. Now we know the devil, he tricked Adam and Eve to sin against God, and then we have all the problem. Ja me teame, seda lugu läheb edasi siin, kurat kiusas ja meelitas Aadamat Eevat pattu tegema ja siit algasid meie probleemid. If Adam would have killed the snake, we wouldn't have any problems, right? Kui Aadam oleks selle ussi maha löönud, meil poleks mingit probleeme. But he was too much in love, so he didn't look at the snake and kill it, right? Aga ta oli liiga armunud, nii et tal ei olnud ussi jaoks silmi ja see saigi. But right away, God had a plan. Aga Jumalal oli algusest peale plaan. God said, Jumal there will ütles, be a man born out of a woman. He's going to crush your head and destroy you forever. Jumal ütles maole, et tuleb inimene, kes sünnib naisest ja tema purustab su pea ja valitseb igavesti. Right? So he was right away say, I have a plan. I'm going to redeem all humanity. I will redeem all humanity. Nii et Jumal oli algusest peale oli plaan, mina lunastan kogu inimkonna. Mina lunastan kogu So inimkonna. 2,000 years ago, Nii see sündis 2000 this is aastat where we tagasi. this is where we base our faith, right? Ja selle peale on meie usk rajatud. We base our faith on redemptive realities. What is a reality? Meie usk on rajatud Jumala lunastavale reaalsusele. Ja mis see on? Isaiah 53. Isaiah 53, Jeesaja 53 it says like this. ütleb nii, It says here, it says, surely he have borne our griefs, carried our sorrows, verse 4, esteemed them stricken, smitten of God, and afflicted. ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid, meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. He was wounded for our transgressions, Ent teda haavati meie üleastumiste he pärast, was bruised for our iniquities. löödi meie süütegude tõttu. The chastisement of peace was upon him, and by his stripes we are healed. Karistus oli tema peale, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Now, I want to go to Corinthians 15, Ja Uues Testamendis Korintuse 1 Corinthians 15, 15, esimese Korintuse because 15, you have to understand that when Jesus took all our sins and our sicknesses, it was invisible. You couldn't see it, right? You couldn't see it, but he destroyed the power of the devil. teate, sel ajal, kui Jeesus võttis enda peale kõik meie haigused ja patud, see oli nagu nähtamatu toiming, me ei näinud neid asju ta peal füüsiliselt, aga ta hävitas kuradi töö. When he was whipped 39 times, he didn't die with a wheelchair on the cross, right? Kui teda piitsutati 39 korda, siis ta ei olnud ju ratastooliga seal risti Or peal with a bottle of whiskey, või seal viskipudeliga, but he took away all the sin. Right? aga He took ometi the olid sin need patud ja haigused tema peal and the sicknesses. ja haigused samuti. And this is important to understand that it's spiritual. It is sin is the power of the devil is invisible. We see all the fruits, but the power of the devil was destroyed when Jesus died on the cross. Ja me peame mõistma seda, et kuradi vägi, see on nagu vaimulik. Me võime näha neid
füüsilisi tulemusi ja asju, aga Jeesus võttis ka need vaimulikult enda peale, kui ta oli seal ristil. Let's read in 1 Corinthians 15, verse 54. 1. Korintuse 15 ja 54. So when this corruptible are put on in corruption, Aga kui see kaduv riietub kadumatusega and this mortal has put on immortality, ja see surelik riietub surematusega, then it's brought to pass by saying, as it written, death is swallowed up in victory. Jesus took it all, right? siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud, surm on neelatud võidusse. Jeesus võttis selle kõik. Hades, where's your sting? Surm või põrgu, kus on sinu võit? Or death, where's your sting? Hades, where is your victory? Põrgu, kus on sinu võit? The sting of death is sin, Surma astel on patt and the strength of sin is the law. ja patu vägi on seadus. But thank be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ, Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. right? So the devil is defeated. Nii et kurat on lüüa saanud. Sickness is defeated. Haigus on hävitatud. Curses are defeated. Needused on hävitatud. I don't believe in curses. Mina ei usu needusi. I believe I'm blessed. Ma usun, et ma olen õnnistatud. I am redeemed. Ma olen I lunastatud. don't believe in devils. Ma ei usu teemoneid. I believe I'm free. Ma usun, ma olen vaba. I don't believe in sickness. Ma ei usu haigust. I actually believe in Jesus Christ. Ma tegelikult usun Jeesust Kristust. Say amen. Kas keegi ütleb aamen? So we have to have a focus on the Lord, not on the evil. Nii et me peame olema keskendunud issandale, mitte kurjusele. Hello. Halloo? Right? Now I know everywhere, okay, I have a devil, because there's a move. Maybe you have a devil, or maybe you have 10, maybe you have 1,000. Ma tean, et praegu tegeletakse väga palju vabastusteenistusega ja siis on küsimus, et palju kellelgi siis neid teemaneid on. Right, so if you start to believe that, I guarantee you get problems. You get a lot of problems. Ja kui sa hakkad nagu otsima neid teemaneid enda seest ja usud seda, siis sa viid ennast We are paljudesse supposed to probleemidesse. believe in Jesus Christ, Meie usk peab olema Jeesuses that He Kristuses, has redeemed us, et ta juba on meid lunastanud, that I am healed, et ma olen that I am tervendatud, free, et ma olen that I vaba, am restored, et ma olen that I have taastatud, no sin. et mul ei ole This pattu. is a fact. See on fakt. Say amen. Amen. I mean, I used to be a bad sinner, right? I was a drug dealer. I was very bad. Ma tõesti olin ka kunagi patune, ma olin narkodiiler ja olin väga paha. 10 years. 10 aastat. And then I met Jesus. Ja siis ma kohtasin Jeesust. He didn't say repent. Ta ei öelnud mulle, no nüüd paranda He meelt. said, do you believe? Ta küsis mu käest, kas ma I usun. said, I believe. Ma ütlesin talle, ma And I was usun. free. Ja ma sain vabaks. Say amen. Ütle aamen. No Bible school, no nothing. I just Ei got olnud free. piiblikooli, mitte mingit asja, I lihtsalt. actually think Jesus is stronger than the devil, right? Ma tundsin seda, Jeesus on tugevam kui kurat. Say amen. Ütle aamen. The devil is a loser. He's nothing. Kurat on kaotaja, ta ei ole mitte He midagi. has no power. Ta on vana tühi, tal ei ole Because vägi. Jesus said, Ja Jeesus ütles, all power is given to me. kogu vägi on antud mulle. Say amen. Aamen, võid You öelda. believe in Jesus. We don't believe in devils, right? You believe in Jesus. Me usume Jeesusesse, me ei usu kuraditesse, me usume We Jeesust. have to wake up, right? Focus on Jesus. Ärka üles ja keskendu Jeesusele. Now, let's go to the word of the Lord Lähme veel issanda sõna juurde. in Romans 1:16. Rooma 1.16. Hallelujah! Halleluuja! It says here, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Sest ma ei häbene evangeeliumi, It's the power of God see on Jumala vägi to salvation päästeks for the one who believes. igaühele, kes usub. For the Jew first, Juudile esmalt then also for the Greek. ja siis ka kreeklastele. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sest Jumala õigus on ilmutatud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. And we have to choose all the time to believe Jesus Christ, all the time. Me peame alati valima uskuda Jeesusesse Kristusesse. We get saved to a life of victory. Me saame päästetud võiduelu läbi And so we follow the Lord,
nii et me järgneme issandale and we trust what he says. ja usaldame seda, mida ta ütleb. I don't ask my feelings. Ma ei küsi minu tunnetelt, I ask what God says. ma küsin seda, mida Jumal And ütleb. then I believe what he says. Ja siis ma usun seda, mida ta And then ütleb. we'll become what he says. Ja siis ma muutun selleks, mis ta ütles. Jesus is Lord, not you. Jeesus on issand, mitte sina. Say amen. Ütle aamen. We are children of God, right? Me oleme ju Jumala We're lapsed. not God. Me ei We're ole children of Jumalad, God. aga me oleme Jumala lapsed. And he's a very holy God. Ja ta on väga püha Jumal. And he says, Ja ta ütleb, I make you righteous. ma teen teid õigeks. What does that mean? What does it mean to be righteous? Mida tähendab olla õige? It means to be perfect. See tähendab olla täiuslik. Hello. Hallo? Say I'm perfect. Ütle, ma olen täiuslik. You think, oh, I know my sins. I'm surely not perfect, right? Nüüd sa mõtlesid küll kõik omade pattude peale ja mõtlesid, et ma tõesti ei ole täiuslik. No, Jesus took away all your sins, right? He took away every sin Jeesus võttis enda peale kõik sinu patud 2,000 years ago. 2000 He aastat took tagasi. all the sin away Ta võttis kogu patu ära, before you sinned. enne sinu patte. Say amen. Ütle aamen. Then you receive Jesus, you feel very good. Ja siis sa võtsid vastu Jeesuse, tundsid ennast väga hästi. The devil doesn't have any new tricks, right? Kuradil pole mingeid uusi trikke He õpetud. comes with condemnation. Ta tuleb süüdistusega, He shows you how bad you are. ta näitab alati meile, kui halvad me oleme. But God shows you how good you are. Aga Jumal näitab, kui hea sa oled. Right? Amen. When God sees you, Kui Jumal vaatab sinu peale, he sees himself. ta näeb iseennast. I don't see that. Aga ma ju ei näe seda. Then repent and believe, Siis paranda meelt ja usu, because this is the truth. sest see on tõde. As Jesus is, we are in this world. Nagu on Jeesus, nii oleme meie selles We don't maailmas. believe in religion. We don't believe in it. Me ei usu religiooni sisse. We believe in the fact Me usume seda fakti, we are redeemed. et meie oleme lunastatud. I mean, I'm an old Lutheran. I believe in the Lutheran theology, right? Ma olen vana luterlane ja ma usun luterlikku teoloogiat. Saved by grace, Päästetud armu läbi, through faith, läbi usu, in Jesus Christ alone. ainult Jeesusesse Kristusesse. Say amen. Ütle aamen. We are not sinners. Me ei ole vanad patused. We are children of God. Me oleme Jumala lapsed. Say amen. Ütle aamen. Now, I know you sin every day. I mean, everybody sin, right? Ma tean muidugi, et me patustame iga päev. And Kõik teevad seda. those that say they don't sin, they're liars. Ja need, kes ütlevad, et nemad kunagi pattu ei tee, nad on arvatavasti But when you valetajad. sin, you don't become a sinner. Aga siis, kui sa pattu teed, sa ei muutu selle läbi If you're a patuseks. sinner, you're born again, you're no longer a sinner. Kui sina oled uuesti sündinud, siis sa ei ole enam patune. You are a child of God. Sa oled Jumala laps. Holy, Püha, pure, puhas, righteous, õiglane, free, vaba, healed, blessed. terve, õnnistatud. Say amen. Ütle aamen. I mean, I never had problem with condemnation until I came to Bible school. Mul ei olnud probleemi nagu selle süüdimõistmisega seni, kuni ma läksin piiblikooli. I learned it in church. Ma õppisin seda kirikus. You are bad. Sa oled halb. Oh, I'm bad. Oh, Really, ma olen I'm halb. bad, right? And then you walk around with the devil screaming in your head all the time, right? Ja siis sa kõnnid ringi ja kurat kisab seda sinu pea peal kogu aeg. But then you have to go to the book. Aga siis tuleb minna raamatu What juurde. does the Bible say? Mida ütleb piibel? And let's go to Hebrews 10. Lähme siis Heebrea kirja 10. Hallelujah. I peatükki. love this. I preach this all the time. Mulle meeldib see ja ma jutlustan seda kogu I aeg. feel very good every time I preach it. Iga kord, kui ma seda jutlustan, ma tunnen ennast väga Because then I hästi. remember what Jesus did. Sest siis mulle tuleb meelde, mida Jeesus And I get tegi. happy, right? Ja ma muutun õnnelikuks. Say amen. Ütle Then it says here. aamen. Let's go to Hebrews 10, verse 17. 10:17 Heebrea kirjas. He says there, God says, Jumal ütleb, I'm just reading the Bible, right? God says, Jumal ütleb, ma loen piiblit, your sins and your mistakes I remember no more. ja ta ütleb nii,
ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtutegusid. Say amen. Ütle aamen. Are you happy? Oled sa õnnelik? Oh, I remember. Oi, mina Yeah, but mäletan. God don't. Aga Jumal ju ei mäleta. Wonderful. Imeline. I mean, I made many mistakes. I'm happy there's not a screen that shows all my mistakes, right? Mina olen teinud elus palju vigu ja mul on hea meel, et seal ei ole ühte ekraani, mis kõiki neid näitab. But God, he says, Aga Jumal ütleb, you are my child. sina oled minu laps. I have forgiven you. Ma olen sulle I andestanud. choose not to remember your sins Ma olen valinud mitte mäletada sinu and your patte mistakes. ega sinu vigasid. There's no condemnation for those who are in Christ. Sellepärast ei olegi hukkamõistu neile, kes on You Kristuses. are free. Sina oled vaba. Say amen. Ütle aamen. Yeah, but you, Jah, aga I don't live up to God's standard, right? ma ju ei ole küündinud sinna Jumala No, the standardini. standard is God. Standard on tõesti Jumal Nobody can live up to it. ja keegi ei ela selle kohaselt. Say amen. Ka selle peale võid öelda, That's why Jesus came, right? sellepärast ju Jeesus tuli. Jesus came to redeem humanity. Jeesus tuli selleks, et lunastada inimkonda. The next verse. Järgmine salm. Now where there is remission of these, Aga kus need on andeks antud, there's no longer any offering of sin. seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest. What Jesus did is more than enough. See, mis Jeesus tegi, sellest piisab täielikult. Say amen. Võid jälle öelda. This is good, very good news, right? This is really good. Right? Ja see ongi ju see rõõmus sõnum, see väga hea sõnum. And then it becomes better. Ja siis läheb veel paremaks. Therefore, brethren and sisters, Siis vennad ja õed, right, is your sister if you're a child of God, kui sa we have boldness to enter into the holies by the blood of Jesus. on meil siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna. A new living way was consecrate yours through the veil, which is the flesh, Kõige pühamasse paika selle teo on ta avanud meile uuena ja elavana vahevabusena oma having ihu a high kaudu. priest over the house of God. Ja Right? meil on suur preester Jumala koja üle. So the reason Jesus came was to bring us home to our heavenly Father. Nii et põhjus, miks Jeesus ju tuli, oli selleks, et viia meid taas kokku oma taevas isaga. You don't impress God with any religion, I tell you. Ma ütlen sulle, sa ei avalda Jumalale muljet oma religioossusega. You only respect the blood of Jesus Christ, period. Ainuke, mida tema respekteerib, on Jeesuse veri. And you come boldly to your Creator through the blood of Jesus. Ja sa tuled julgelt oma looja ette läbi Jeesuse vere. Relax. Nii et lõdvestu. God has saved you. Jumal on sind päästnud. He wants fellowship. Temale meeldib osadus. He likes you. Sa meeldid talle. Yeah, but I have a problem. No aga mul on ju probleemid. You know, he has some kids. All kids do problem, right? Every Tead, kid. tal on mitu last ja kõikide lastega on väheke probleeme. I never saw a kid that only Jesus didn't do problems. Only Jesus didn't do sin. Ainult Jeesus ei teinud pattu. You get born, right away you do wrong things. Nii kui sündisid, juba hakkad valesi asju tegema. Don't take the cookie, you take the cookie. Öeldakse, ära võta küpsist, ikka võtad Don't touch küpsist. the apples, you steal the apple. Ära puuduta seda ja lähed ja võtad It's like a ikkagi. natural thing, right? See on inimesel nagu loomuses sees. But Jesus, Aga- he must have been very strange, right? Aga Jeesus, ta oli võib-olla väga imelik He tundus. never stole apples. Ei varastanud kunagi ühtegi He õuna. always obeyed his mother and father. Alati pani tähele, mis isa ja ema rääkisid. But the rest of us, Aga me kõik ülejäänud, we are trying to do our best. me püüame teha oma parima And we need the grace of God ja me vajame Jumala armu, to cover us, et see kataks meid, that we can live with God. et me võime elada koos And he Jumalaga. says, my blood is more than enough. Ja ta ütleb, minu veri sellest piisab. Say amen. Võid öelda jälle aamen. Are you sure? Yeah, I just read it, right? I read it in the Bible. Oled sa ikka kindel? No me just lugesime Piiblist. So God wants us to come boldly to the throne of grace every day. Be happy. Nii et Hello, God, I'm here. Jumal tahab, et sa iga päev tuleksid julgusega tema armutrooni ette. Sa lähed sinna julgelt ja ütled, Jumal, And then mina God tulin. said, yeah, I've been waiting for you. Ja siis Jumal ütleb, jaa, ma olen oodanud sind. God wants relationship. Jumal tahab suhet.
Say amen. ütle aamen. Not like, oh God, I feel very sinful. Läheb Jumala ette, oi Jumal, ma tunnen ennast nii patusena And täna. God says, then feel very forgiven Ja Jumal ütleb sulle vastu, et tunne siis ennast väga andeks saanuna, because I have forgiven you. sest ma olen sulle andeks andnud. Say amen. Võid jälle öelda. Some of you are thinking I'm lying. Even if I read the Bible, you still think I'm lying? Isegi kui ma loen piiblist, võib-olla mõni ikka veel mõtleb, et ma valetan. Let's go to the 1 John. Lähme 1. Johannese kirja. This is good news, right? See on hea uudis, That God loved us so much et Jumal on meid nii palju that armastanud, He gave His only Son on the cross et ta andis oma ainukese pojale, kes to läks redeem ristile, us forever. kes lunastas meid igaveseks. Isn't that good? Kas see pole mitte I hea? think it's wonderful. Ma arvan, et see on tõesti We imeline. are destined for heaven, right? Ja me liigume taeva poole. Let's go to 1 John. Lähme 1. Johannese kirja. This is for the church, right? See on kirjutatud kogudusele. If we walk in the light, Kui meie kõnnime valguses, as He is the light, nõnda nagu tema on valguses, we have fellowship with one another. siis on meil osadus omavahel. I don't like my brother. I don't want any fellowship with him. Mulle ei meeldi see vend seal, ma ei taha temaga midagi pistmist teha. That's because you look with the wrong eyes, right? Sellepärast, et sa vaatad valede silmadega. Then it says, Siis ta ütleb, and the blood of Jesus Christ ja tema poja Jeesuse veri will cleanse you from all sin. puhastab meid kogu patust. And in Greek it means it cleanses you all the time. Ja kreeka keeles me võime lugeda, et ta puhastab sind kogu aeg. I mean, the Holy Spirit's a down payment to get you to heaven, right? Püha vaim on nagu see käsiraha, mis on antud selleks, et sa saaksid kord taevasse. Are you sure? Oled sa kindel? I'm sure. Ma olen väga kindel. The Bible says so. Piibel ütleb nii. Now, let's see here. If I say Kui me ütleme, I have no sin, meil ei ole pattu, I deceive myself. siis me petame iseendid Then the truth is not in me. ja tõde ei ole meis. But if I say, Kui me but if I confess my sins, oma patud tunnistame, He's faithful and just on tema ustav ja õige, to forgive me of my sins nõnda, et ta annab patud andeks, and cleanse from my unrighteousness. puhastab meid kogu ülekohtust. Now, so why do I need to confess my sin if I'm not a sinner? Miks ma siis pean oma pattu tunnistama, kui ma ei ole patune? You feel better. Sa tunned paremini. Say amen. Ütle aamen. We have to confess our sins to each other. If I say something bad to my brother, I have to say sorry. Kui mina ütlen näiteks oma vennale midagi halvasti, siis mul tuleb minna ta juurde ja ütelda, palun vabandust. That's what God taught us to do, to live in forgiveness. Sellepärast Jumal ütleb ka meile, et elaga And it's andestuses. easy to say, God, forgive me. He said, go to your brother and say, forgive me. Yeah. And I listen to you. Ja vahest ei piisa ainult sellest, et sa ütled Jumalale, et Jumal anna andeks. Jumal ütleb, et mine oma venna juurde, palu andeks, siis ma kuulen sind alles. Backbiting, criticism, fighting in the church is really a heavy sin. Tagaselja rääkimine, üksteisest halva mõtlemine, see on selline väga levinud asi kirikus. If God has forgiven you and loves you, you have to love your brother and sister too. Kui Jumal on sind armastanud, siis tuleb sinul ka oma venda ja õde armastada. I know they're not perfect, Ma tean, ta ei ole täiuslik, but in Christ they're perfect. aga Kristuse sees on ta täiuslik. He sees us perfect. Tema näeb meid täiuslikuna. Say amen. Võid jälle I mean, we aemene. want revival, right? Me ju tahame ärkamist, eks? And then when God brings all the alcoholic, drug addicts, and all the people with real serious problems, they have to feel the love of God. Ja siis, kui Jumal toob meie keskele kõiki neid inimesi, kes on päris probleemide, need narkomaanid ja alkohoolikud ja muud, nad peavad kogema Jumala armastust. I mean, God is still working on me. Jumal teeb endiselt tööd minu juures. I've been saved over 40 years. Ma olen päästetud juba üle 40 I aasta still have to change. ja ikka pean muutuma. I have to change my mind all the time. Ma pean oma mõtlemist alati muutma. When does it finish? It never finishes, right? Millal ükskord see läbi saab, see ei saagi kunagi läbi. It never finishes, right? Mitte All the kunagi time saa. I have to turn to Jesus, all the time, Alati ma pean pöörduma Jeesuse poole, alati. and enjoy the freedom of God. Ja nautima vabadust issandast. Then it says here, Ja siis ta ütleb veel, John 3, Johannese 3, 9. 1 John 3, 9. 1. Johannese 3, 9. Who is born of God does not sin, Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, for his seed remains in him, he cannot sin. sest Jumala seme püsib temas ja ta ei saa pattu teha. Sounds really strange, right?
nüüd läks küll asi keeruliseks. But I believe God means what he says, Aga ma usun, et Jumal mõtleb seda, mida ta ütleb, because he's born of God. Listen, sest ta on sündinud Jumalast. in the spirit, Vaimus you are a child of God, oled sa Jumala laps, you're not a sinner. sa ei ole patune In your soul, ja oma hinges you have problem. sul on probleemid. In your flesh. See on sinu liha. So we renew our mind with the word of God. Nii et me uuendame oma meelde Jumala sõnaga, We do it daily. teeme seda iga päev. Every time you read the Bible, Iga päev, kui me loeme piiblit, you change, me muutume. right? Your mind changes. Sinu meeled muutuvad, But in the spirit, aga vaimus you're connected to God. oled sa ühendatud And Jumalaga. then it says, Ja siis ta ütleb you veel, don't practice sin because Jesus lives in you. sa ei tee enam pattu, sest Jeesus elab su sees. Say amen. Võid öelda aamen. I mean, I know when I got saved, I stopped doing bad stuff. Ma tean, kui ma sain päästetud, paljud halvad asjad kukkusid ära. No, I'm not from church. Nobody told me what was bad or not bad. I just knew right away, this is not good, this is not good, this is not good. I started to do good things. Ma ei olnud varem kirikus käinud, aga ometi, nii kui päästetud sain, ma teadsin, mis on halb, mis on hea ja asjad hakkasid ära kukkuma. Because the nature of God was in me. Sest Jumala loomus sai minu sisse pandud. And I felt when it was wrong. Ja ma tundsin enda sees, kui asjad on valesti. Let's go to 1 John 4:17. Nii et 1. Johannese 4:17. Love has been perfected among us. Selles on Jumala armastus saanud meie sees täiuslikuks, In this we have boldness on the day of judgment. et meil oleks julgust kohtupäeval. Because as he is, Sest nii nagu tema on, we are oleme meiegi in this world. selles maailmas. So what does God say? Nii et mida ütleb Jumal? As I am, Nii nagu mina olen, you are. oled ka sina. That's why we can love each other. Seepärast ongi meil võimalus üksteist armastada. God says, Jumal as ütleb, I am, nagu you olen are. mina, olete teie. Didn't he say that? Ja siis ta ütleb, He said that. He said that, ta ütles seda. right? So when I see you, Kui mina näen sind, I have to see with the eyes of God. ma pean sind nägema läbi Jumala silmade. As God is, Nagu Jumal on, you are. nii oled sina. You are the body of Christ. Sina oled Kristuse ihu, You are a child of God. Jumala laps oled, You are my brother and sister. sa oled mu õde või vend You are perfect in Christ. ja Kristuses tehtud There's täiuslikuks. nothing wrong with you. Sinul ei ole midagi häda. Everything in you, God really likes. See, mis on sinus, Jumalale see meeldib. He saved you spirit, Ta päästis su vaimu, soul, hinge body. ja ihu ka. You are saved. Oled päästetud. We have boldness. Nii et meil on nüüd julgus. Jesus is coming. We are ready. Jeesus tuleb, me oleme valmis. Say amen. Ütle aamen. Now, so this is really the foundation to receive anything from God. See on nüüd see alus, mille põhjal me saame Jumalalt ükskõik mida vastu võtta. Because Jesus, he forgave our sins. Jeesus andestas meie patud, He took our sicknesses. ta võttis enda peale meie haigused He took our pains. ja meie valud. He redeemed us. Ta lunastas meid. This is a reality, right? See on reaalsus. So I can command this reality to be real in my life. Ja minu võimuses on siis käskida selle reaalsusel tulla esile minu enda elus. Now, let's go to the scripture in Mark 5. Lähme Markuse 5. I peatükki. will talk a little about divine healing, right? Ma räägin teile täna jumalikust But tervenemisest. first, I wanted to lay a foundation of salvation. Aga esmalt ma tahan rajada sellise aluse päästest. And it's very strange. Many Christians fight salvation. Ja see tundub võib-olla väga kummaline, aga paljud kristlased võitlevad veel päästmise eest. They want to feel bad, Nad ise tahavad tunda halvasti ennast. but God wants you to feel good. Aga Jumal tahab, et sa tunned ennast hästi. Say amen. Ütle aamen. I mean, that's why he says, Seepärast ta ütleb, I don't remember your sins, ma ei mäleta enam su patte and I don't remember your mistakes. ja ma ei mäleta su vigasi. I remember in Finland, Ma mäletan, et Soomes there come this lady to me, tuli üks naine minu juurde. and she was full of condemnation. Täiesti nagu süüdimõistmise all või süü I all. said, what's wrong? Ma küsisin, mis siis häda? I committed adultery 35 years ago. Ma rikkusin abielu 35 aastat tagasi.
35 years ago. 35 aastat So you tagasi. feel like this for 35 Nii years? et nüüd sa 35 aastat oled tundnud Yes, seda. I don't know if Ja God has forgiven me. ma ikka ei tea veel, kas Jumal on mulle andeks andnud. He forgave you 2,000 years ago. 2000 aastat tagasi andis ta You sulle have andeks. tortured yourself for Sa oled ennast 35 years. piinanud 35 aastat. God don't even know what you say when you say, God forgive me. He doesn't know what you say. Kui sa muudkui aga kordad, Jumal, anna mulle andeks, Jumal ei saa arugi, millest sa räägid enam. Can you see? So she was tortured for 35 years. 35 aastat elanud piina käes. Another one came to me. Üks teine inimene tuli mu juurde. She had been out really in the world. Ta oli olnud täiesti maailmas. And I said to her, Ja ma ütlesin talle, have you killed anybody? oled sa kedagi ära tapnud? No. Ei ole. What have you done wrong? Mis sa siis oled valesti teinud? A little bit. No natukene. I said, I've been 1,000 times worse than you. Ma ütlesin, ma olen 1000 korda hullem olnud kui sina. 1,000 times worse. 1000 korda hullem. If I say you will die. Kui sa praegu kuuleksid seda sugu, kus surnud maha. But you know, when I came to Jesus, right? Aga kui mina tulin Jeesuse juurde, Grace found me. arm leidis mind. I was free. Ma sain vabaks. All the sins. Kõik patud. Say amen. Ütle aamen. I didn't have to, like the Catholic, go and confess all my sins, right? I was just free. I was free. Ma ei peanud käima ja muudkui aga tunnistama oma patte. Ühe hetkega ma sain vabaks. And God says, Jumal ütleb, follow me. järgne mulle. I will make you fisher of men. Ma teen sind inimeste püüdjaks. He didn't say go to Bible school. Ta ei öelnud mulle, et mine nüüd He piiblikooli. just said, Mark 16, Ta ütles mulle lihtsalt Markuse you are 16. ready. You are ready. Sa oled valmis. Lay hands on the sick, they shall recover. Pane käed haigete peale, need saavad terveks. Cast out devils. Aja välja kurjad vaimud. Preach the gospel. Kuuluta evangeeliumi. Get full of the Holy Spirit. Saa täis püha vaimu. I will give you power. Ma annan sulle väe. Wow. Very simple, right? Nii lihtne. I started praying for sick right away. Mina hakkasin haigete eest kohe palvetama. And I will testify some testimonies now. Let's go to Mark 5. Läheme Markuse 5. Now, so God wants us to be God conscious, not sin conscious. Jumal tahab, et me oleksime Jumala teadlikud, mitte patuteadlikud. He doesn't say, look at yourself. He says, look at me. Ta ei ütle sulle niimoodi, vaata nüüd iseennast, ta ütleb, vaata minu peale. Look at Jesus all the time, right? Look at Vaata Jesus. alati Jeesuse peale. Don't look at yourself. Ära vaata enda peale. You look at yourself, you get frustrated. Kui sa vaatad enda peale, sa saad frustreeritud. You look at Jesus, you feel great, right? Vaatad Jeesuse peale, tunned ennast väga hästi. That's why when you say, I have to get rid of all my problems. Sa ütled võib-olla, ma pean kõikidest jamadest lahti saama. Okay, we put a bullet in your head, we get rid of all of them. Kui panna kuul sulle pähe, siis sa oled lahti kõikidest oma Then you are jamadest. in heaven right away, no more problems. Oled kohe taevas ja ei mingit probleeme enam. But God says, Aga Jumal ütleb, I want to live through you. ma tahan elada sinu I want you kaudu. to enjoy victory Ma tahan, et sa naudiksid and live võitu in faith. ja elaksid usus. Say amen. Amen, võid jälle öelda. You have to love yourself. Sa pead armastama iseennast. You have to forgive yourself. Sa pead iseendale andeks andma. Say amen. Ütle amen. I can forgive the others, it's easier. Myself is not so easy, right? No teistele andestamine on lihtne, aga iseendale, no see ei ole lihtne. Now, so the anointing of God is tangible. Jumala võidmine, see on kogetav. You heard when she was singing, the anointing of God was there. Kui tema laulis, sa kogesid, et Jumala võidmine oli selle üle. The glory of God was here. Jumala auhiilgus oli siin paigas. Miracles can happen. Ka selle kaudu võivad imed juhtuda. Say amen. I mean, many church people, they have so much glory in church, they don't know it. Paljud kiriku inimesed, nendel on nii palju Jumala auhiilgust kirikus ja nad ei mõista seda, I tunne seda. preach in India where it's full of devils, right? It's not a glory, but it's devils. Ma olen kuulutanud Indias, kus on nii palju teemoneid ja ei ole Jumala auhiilgust, on hoopis teemon. But when you preach the gospel, the devil runs away. Aga kui sa kuulutad evangeeliumi, teemonid põgenevad. He has no power. Tal ei ole väge. You just say what Jesus did on the cross, he runs. Ja kui sa räägid sellest, mida Jeesus risti peal tegi, teemonid põgenevad. Now, let's go to Mark 5. Lähme nüüd Markuse 5. We have the woman of the issue of blood. Meil on siin naine, kellel on
üks haigus And it's a story how a woman who was bleeding made up her mind, I'm going to touch Jesus, I will be healed. ja siin on üks naine, kellel oli veritõbi ja ta otsustas oma mõttes, et ma lähen nüüd Jeesuse juurde ja kui ma tema riideid puudutan, ma saan terveks. She says to herself, Ja ta ütleb siin if iseendale, I touch Jesus, I'm going to get healed. kui mina ainult saaks puudutada teda, ma saan terveks. And she was healed. Ja nii sündis, ta sai And terveks. Jesus said, who touched me? Jeesus küsis, kes puudutas mind. Yeah, they said, everybody's touching you. Ja siis vastatakse, kõik ju puudutavad. No, somebody took the anointing. Keegi võttis osa võidmisest. Somebody released their faith. Keegi vabastas oma usu. And it was her faith that healed her, Nii et see oli tema usk, mis tervendas tema. right? The faith inside of her. Usk tema sees. Now, you have hope. Sul on lootus. Everybody has hope. Kõigil on lootust. It's not faith. See pole ainult usk. Hope is something we hope in the future things are going to be better. Lootus on see, et tulevikus saab midagi olema paremini. Faith takes it now, believe, act it out, and thank God for the manifestation. Usk on see, mis võtab selle vastu praegu, toimib selle järel ja tänab Jumalat selle It eest. is based on a fact. See põhineb ühel faktil. By the stripes of Jesus, you were healed. See ütleb sõna põhjal, mis ütleb, et tema vermete varal sa oled tervendatud. Now, so when we pray for sick, Nii et kui me palvetame we haigete eest, drive out the spirit, me ajame välja vaimud, the power behind the sickness, need, kes on vägi selle haiguse taga. and then they will recover. Maybe right away, but maybe a couple days later. Ja siis nad saavad terveks, vahest kohe, vahest mõne päeva jooksul. I was in Florence preaching, Ma kõnelesin Florence'is and there was a lady who had a big tumor in the throat. ja seal oli üks naine, kellel oli suur kasvaja siin kõris. And she was a Catholic. Ja ta oli katoliiklane. And she said, pray for me. Ta ütles, palveta mu ees. I prayed. Ma palvetasin, She fell, but I didn't see anything. I didn't see anything, right? ta kukkus pikali, aga ma ei näinud mingit muutust. But the half year later, I came Aga to the same place. poole aasta pärast ma läksin samasse paika. She said, I went to the doctor. Ja ta ütles, naine ütles, ma läksin arstide The juurde tumor was gone. ja kasvaja oli Now, läinud. when did it go away? Millal see siis ära läks? Yeah, nobody knows. Keegi ei tea. But it was gone, Aga üks hetk oli see läinud. right? And she was very happy. Ja ta oli She väga was actually õnnelik. hysterical, very hysterical. Oli väga hüsteeriliselt õnnelik. She was so proud that she was healed, right? Ja ta oli selle üle nii uhke, et Jumal ta oli Now, tervendanud. when did the real miracle happen? Millal siis see päris ime sündis? 2,000 years ago. 2000 aastat tagasi. Now, when did it become reality? Aga millal see reaalsuseks sai? She received prayer, Siis, kui ta võttis palvet and the Lord answered her prayer. ja Jumal vastas ta palvele. I believe, Mina usun, she believed, tema usub the Lord really believes. ja issand ka tõesti usub. I mean, we have problem, we don't believe too much, right? Meie probleem on see, et me väga palju ei usu. So God is not asking for big faith, right? Jumal ei küsi sinu käest suurt usku. He's really asking the little faith you have, release that. Aga ta küsib sinu käest seda pisikest usku, mis sul on, vabasta see. Allow God Luba Jumalal to manifest the anointing oma võidmist näidata and destroy the sickness. ja hävitada haigus. Let's read further. It says here, so the guy said, my daughter is dying, come and heal my daughter. And Jesus says, I'll come and heal the daughter. Siin oli mees, kes tuli ta juurde, ütles, mu tütar on suremas, tule ja pane tervendada. Ja Jeesus ütleb, ma tulen. And then they came and said, your daughter's already dead. Ja siis tulid need inimesed ta juurde, ütlesid, juba tütar on ära You surnud. can imagine what kind of fear you get when you hear that news. Sa võid ainult ette kujutada, milline hirm tuleb su üle, kui sa kuuled sellist uudist. And God said, don't be afraid, Aga Jeesus ütleb, ära karda, only believe. ainult usu. He comes to the house, Ta tuleb sinna majja, everybody's mocking him. kõik pilkavad teda, He chased them out of the house, ajab majast nad välja and he raises up the daughter. ja äratab tütre surnust ülesse. Now, many of you, when you pray for your
relatives. paljud teist, kui sa oled palvetanud oma sugulaste eest, It's more difficult. on palju raskem. Hear what I say. Siin on nii. Why? Või miks? You're too much emotional involved. You're Sa oled oma sugulastega your liiga soul palju is emotsionaalselt so seotud. connected to your relatives. Oled oma sugulastega nii seotud. It's much easier if you pray for somebody else. Palju lihtsam on kellegi võõra eest palvetada. You know, I have hard time to believe for healing for myself. It's difficult. Mul on vahest olnud raske isegi iseenda tervenemise pärast uskuda, sest But nii raske. I have easy to believe for healing for you because I'm not you. Mul on palju lihtsam uskuda sinu tervenemist, sest ma pole sina. But for me, it's another thing. Aga enda jaoks on palju hoopis teine asi. Then I have the same struggle as you. Nii et mul on seesama võitlus, mis sul. That's why we are the body of Christ. We need each other. Ja sellepärast me olemegi seal Kristuse ihus ja vajame You know, when I'm üksteist. weak, somebody is strong. I Kui need mina olen help. nõrk, siis keegi teine on tugev. So I want to share some stories. Nii et mõni lugu ma tahan jagada. First time I was to Mexico, Ma olin Meksikos. I had a crusade, Oli krusaad seal. and the pastor was panicking Pastor oli paanikas, because his daughter brought birth to a baby who had a heart defect and was dying. sest ta tütar oli sünnitanud lapse, kellel oli südamedefekt ja oli suremas. And the whole house was crying, Ja kogu tema pere siis especially nuttis, the mother leinas. was crying, right? They were afraid the child would die. Nad kartsid, et laps sureb. But I suddenly was flashed this story into my head. Sellel hetkel äkki tuli see lugu mulle meelde. And I walk into the house, Kõndisin sinna majja, I look at this purple baby, vaatasin seda lillaks tõmbunud last so then I understood something is really wrong, right? ja sel hetkel ma sain aru, et tõesti on midagi väga valesti. I put my hand on the baby. Ma panin oma käe lapse peale. Death, get out! Surm, välja! And then I went to the crusade. Ja siis läksin koosolekule. And the devil was saying, oh, you are a nice preacher, you didn't even stay. Ja siis kurat hakkab süüdistama, no sina oled küll tore jutlustaja, sa isegi jäänud sinna. So I'm preaching on the crusade. Mina kõnelen siis seal krusaadil And then after koosolekul. the meeting, the mother comes, Peale teenistust tuleb ema. crying Nutab with the nurse. koos õega. And the baby had a new heart. Ja nad rääkisid, et lapsel on uus süda. Say amen. Võid öelda aamen. Let me tell a story from here. Las ma räägin veel ühe loo. I think 5, 6, 7 years ago, Ma arvan, et see oli 5, 6, 7 aastat tagasi. I was in Tartu preaching. Ma olin Tartus kõnelemas. And there were some twins in the church. Koguduses olid ühed kaksikud. And their father was in a coma. Ja nende isa oli koomas. So, you know, I just been preaching, and then I had to go to some other place and preach. Ma olin just kõnelenud ja pidin edasi minema järgmisse kohta kõnelema. And so they said, can you please pray for my father? Ja siis nad tulid minu juurde, kas sa palun saaksid mu isa eest And I was palvetada. so hungry. I was just thinking, I want to eat, and I have to travel Ma olin 50 kilometers another way. I want to eat, right? Ma olin väga näljane sellel hetkel ja ma mõtlesin, et ma pean minema sinna 50 kilomeetrit eemale linna ja tahaks nüüd süüa. And so the pastor said, it's just 10 minutes. Pastor ütles ka mulle, no see on ainult 10 minuti kaugusel. I know 10 minutes in Estonia is not 10 minutes. Ma tean, et Eestimaa 10 minutit ei ole päris 10 minutit. Half an hour, See on 40 vähemalt minutes. 40 minutit, pool So tundi. we were driving, Nii et me sõitsime and I come to this farm. ja jõudsin sinna talusse. And I see this man like a skeleton. Ja ma näen, seal on mees nagu luukere. Skin and bones. No flesh, nothing. Kondid ja nahk ainult, ei mingisugust liha peal. And I'm thinking, I should pray for him. He's already dead, right? Ma pean tõesti tema eest paluma, ta juba on peaaegu surnud. So I said to the wife, you have any oil? Ma küsisin siis naise käest, on sul õli? Yes, he came with some cooking oil. Ta tuli küpsetusõliga, I put it on the head. panin ta mehele pea peale And this is the prayer. ja palve oli selline. God, fix the brain. Jumal, tee aju korda. And I walked out and I said to the pastor, he's going to die. Ja kõndisin sealt välja, ütlesin pastorile, et see mees sureb ära. So we are driving. Nii et me sõitsime ära. SMS. Tuleb sõnum, SMS. He got up.
ta tõusis püsti, What? He got up ta tõusis püsti and we were not there. Sorry. We were not there. ja me ei olnud isegi sel hetkel kohal. So he got up, said, I want some water. Nii et tema tõusis püsti ja ütles, ma tahan vett. Amazing. Imeline. The biggest miracle and didn't see it. Ja suurim ime ja mina pole isegi seda näinud, Because I didn't believe it. sest Right? ma ei uskunud seda. And so God uses us even when we have a little faith, right? Jumal kasutab meid ka siis, kui meil on ainult natukene We usku. don't feel super spiritual. Kui sa ei tunne ennast ülivaimulikuna. But God says, Aga Jumal ütleb, lay hands on the sick. pane They käed will recover. haigete peale ja nemad saavad He terveks. didn't even say pray. He says, lay hands on the sick. They will recover. Ta isegi ei ütle seal palveta, ta ütleb, pane käed haige peale ja nad saavad terveks. Oh, I must go on Bible school. Oi, ma pean vist enne No, he piiblikoolis didn't käima. say that. Ta ei öelnud He said, seda. lay hands on the sick. They will recover. Ta ütles, pane käsi haige peale ja ta saab Yeah, but I terveks. don't have any feeling. Aga mul ju pole mingit tunnet. Yeah, but God is not a feeling. God is God. Jumal ei ole tunne, Jumal on Jumal. He will never leave you. Ta kunagi ei jäta sind He maha. will never forsake you. Ta ei unusta sind mitte kunagi. Jesus lives in you. Jeesus elab sinu He's sees. not going to jump in and out, in and out. Ta ei hüppa sisse ja välja sinus. You can lose your salvation, but you have to work very hard on losing your salvation. Sa tõesti võid oma päästmise kaotada, aga selleks tuleb ränka And I vaeva think näha. most Christians don't want to lose their salvation. Ja Right? enamus kristlasi ei taha ju oma päästmist They want to kaotada. walk with God. Nad ju tahavad kõndida Jumalaga. And when you make a mistake, you just jump up Ja siis, kui sa teed vea, hüppad püsti. and you say, Father, Ta ütled, isa, forgive me. anna andeks. It's the devil. Kurat on süüdi. He said, I know. Jumal ütleb, jah, ma You tean. are forgiven, right? Sa oled andestatud. And then we say, this is too easy, right? This is too simple. See on ju liiga lihtne. But God has interest in you. Aga sina tõesti huvitad Jumalat. I never forget when I was in Mexico, Ma ei unusta kunagi seda, kui ma olin seal Meksikos. something that crossed my life. Midagi nagu ristus minu eluga. You know, the cartels or the mafia, Seal on need kartellid ja maffiad. they use children as prostitutes. Nad kasutavad lapsi prostituutidena. And we have hidden the children in a secret place to rescue them. Me olime ühe grupi lapsi peitnud ühte paika, et neid päästa. And so I come to this place. Ma läksin sinna paika. The girls were 12 to 16 years old. Seal olid 12 kuni 16-aastased tüdrukud. 46 girls. 46 tüdrukut. And when I saw them, Ja kui ma nägin neid, I was shocked. ma olin šokeeritud. They're just children. Nad on ju ainult lapsed. You know, you think prostitutes they are big, but these were small children. Võib-olla sinu ettekujutuses prostituut on üks täiskasvanud inimene, aga need olid ainult lapsed seal. And then God said to me, Ja siis Jumal ütles mulle, who has sinned? kes on pattu teinud? The parents that sold the children to the cartel? Kas nende vanemad, kes müüsid oma lapsed kartellile, The men? mehed, The girls? tüdrukud, Who's guilty? kes on süüdi? Then God said to me, I saw him like a lion. I saw him like a lion. Ma nägin teda nagu lõvi And he said like this, ja ta ütles mulle, I don't care about their problem. I came to save them. ma ei hooli nende probleemist, ma tulin neid päästma. And the power of God came on these girls for 3 days. Ja Jumala vägi tuli nende tüdrukute üle 3 päevaks. They were laughing, Nad naersid, crying, nutsid 3 days in a row. 3 päeva järjest. I mean, it can be strong meetings in church, but I tell you, this was like liquid fire. It was so intense of the love and the power of God. Koguduses võib olla selline võimas ja vägev koosolek, aga sellel hetkel see oli nii tugev, selline nagu vedel Jumala armastus sellest paigast. And I saw the grace of God. Ja ma nägin Jumala armu selles. And that's what's going to transform your life. Ja ka see arm muudab sinu elu. The love of God. Jumala armastus. God wants to love you. Jumal tahab sind armastada. Say amen. Võid öelda amen.
He wants to transform you through love. ta tahab sind muuta armastuse läbi. You cannot trust God except through love. Sa ei suuda Jumalat muidu usaldada kui ainult How are you armastuses. going to trust God if you don't love Him? Kuidas sa usaldad teda, kui sa teda ei But armasta? He loves you first. Aga tema armastas sind He esimesena. doesn't want religion. Ta ei taha sellist The religioossust. Jews had all the religion, it didn't save them. Juutidel oli kõik nende usk ja see ei suutnud neid päästa. Jesus is the sacrifice lamb Jeesus on ohvri tall, that totally redeemed humanity. kes on täielikult lunastanud And then inimkonna God says, ja Jumal ütleb, I want to live in you. ma tahan elada sinu I want to sees, reign in you. ma tahan valitseda sinu sees, I want you to enjoy freedom. ma tahan, et sa naudiksid vabadust. Say amen. Aamen. Now, let's go to Mark 11, and then we finish here. Markuse 11 ja siis lõpetame. Now, this is really for you that are fighting things for many years. Ja see on sinule, kui sa oled võidelnud mõne asjaga aastaid juba. And you can't get the victory over it. Ja tundub, et ei saa nagu võitu asja üle. And I want to share, this is my personal testimony. Ja ma tahan jagada sellega oma isiklikku tunnistust. I was born with incurable disease. Ma sündisin ravimatu haigusega. And it got worse and worse and worse. Ja see läks muudkui halvemaks ja It halvemaks. was so bad I wanted to quit preaching because I was constantly inflamed in my lungs and bronchia. I couldn't breathe. Ja see läks nii halvaks, et ma tahtsin lõpetada juba jutlustamise, sellepärast et selle haiguse tõttu mu kopsud olid paistes või põletikus. And the medicine didn't work. Mingi ravim ei toiminud, But there's God. aga Jumal. So I'm in Mexico. Nii et ma olin Mehhikos. I saw so many big miracles that I never seen in my life. Ma nägin nii palju imesi seal, ma polnud varem näinud. In one meeting, Ühel koosolekul, they're kind of, they're very full of Holy Ghost, but they're also very fleshy at the same time. inimesed on seal täis püha vaimu, aga teisel viisil nad on väga lihalikud. They think the anointing of God is in the wild music. Nad arvavad, et Jumala võidmine, see on sellises metsikus muusikas. And it's like 120 decibel wild music. I mean, you get nervous, right? But when you're in the church, it's so loud, like a rock concert. Ja kirikus seal 120 detsibelli käib ja selline metsik muusika ja see on nagu üks rock-kontsert. And we have to pray for deaf ears all the time. Ja seal tuleb pidevalt kurtide eest palvetada. So I'm sitting there, Nii et ma istun seal and I come to this place. ja jõuan ühte nagu paika. The pastor, he's like this. Pastor on väga suur. And when I come to church, the first thing he says, we're going to have food. Yeah, after the meeting. Ja esimene asi, kui ma tulen kirikusse, pastor ütleb, peale koosolekut me saame süüa. And I tell you, everybody was thinking about tacos. There was Ja ma ütlen, tacos, right? et kõik ootasid selle koosoleku ajal, et kui me saaks need takode kallale. And I was preaching, and you could just hear in the spirit, tacos, 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 tacos. Ma jutlustan ja vaimus võid kogu aeg kuulda seda taco, taco, taco. And so I'm trying to preach, God is going to heal you, and I just hear, finish the meeting, I want food. Stop preaching, this is enough, right? Ma kõnelen tervenemisest ja muudki aga nagu mõte ja surve on taga, et lõpeta juba see jutlustamine, kõik tahavad ju sööma minna. So it's like a dead meeting, really dead. Nii et selline väga surnud koosolek It's võiks terrible, öelda. right? Väga hull. But the heaven is always open, Aga teate, taevas on alati avatud. right? When Jesus died, heaven opened up. Kui Jeesus suri, taevad avati. The Holy Spirit came. Püha vaim langes It's always there, ja nii on alati. whether you feel it or not. Kas sa tunned või You mitte, can go to the Lutheran church, the Holy Spirit is there. lähed Luteri kirikusse, püha vaim on seal. Go to the Baptist church, the Holy Spirit is there. Baptisti koguduses on püha vaim. Pentecostals, the Holy Spirit is there. 4 pühilaste juures on püha vaim. You can even go to the bar, the Holy Spirit is there. Võid isegi minna baari ja püha vaim on seal. It's on all flesh. Ta on kogu liha peale It valatud. is on all flesh. Ta on valatud kõige liha peale. Say amen. Ütle I aamen. mean, the Holy Spirit's not afraid of the devil, I tell you. Ma ütlen sulle, püha vaim ei karda kuradit. I have to pray more. Ma pean enne kõvasti That palvetama, God gets strength again. et Jumal saaks uuesti tugevaks.
You have to cast out the devil, yeah, right? kurat tuleb välja ajada. The heaven is already open. Taevas on juba avatud. So anyway, Nii et we have to be bold, tuleb olla julge, strong, right? tugev, Warriors. nagu sõjamees. I mean, we are old Vikings or whatever we are, right? We are fighters. Me oleme ju oma esivanemate poolest vanad viikingid. I don't know what happened to us. We became so quiet, right? Something Ma ei tea, mis meiega toimus, et me nii vaikseks jäime. all over Scandinavia, everybody's quiet. Üle terve Skandinaavia kõik on nii vaikseks jäänud. The great Vikings. Suured võimsad They're like viikingid chickens now. ja Chickens. kõik on kanad nüüd. Big, but be quiet. Kõik ütlevad vaikust, vaikust. No, you should not be quiet. Sa ei pea olema vaikne. You have to release your faith. Tuleb vabastada oma usk. Don't be sophisticated. Be free. Ära ole selline tark pea. Anyway, Ole vaba. so here comes this blind man up. Ja siis tuleb see pime mees. I see the eyes. Ma näen ta silmi I get the discerning. I see the devil. ja ma isegi eristan nagu kuradid selles. Get out! Välja, Healed. terve. Next blind. Järgmine pime. Get out! Välja, Healed. terve jälle. The third one was half blind. Kolmas oli nagu poolpime. So here you have three people. Nii et siin on 3 inimest. Now what happened in the church? Ja mis sündis koguduses? The tacos were gone and Jesus was in the center. Takod olid unustatud ja Jeesus oli And austatud. then the healing started happening. Ja siis hakkasid tervenemised But sündima. I was fighting with my own problems. Aga nüüd ma võitlesin oma enda So probleemiga. now I jump over many places because we don't have time. So I went to Mexico City. Läksin Mexico Citysse. I had an interpreter. He didn't believe anything. Mul oli üks Nothing. tõlk, kes ei uskunud mitte midagi. Maybe he was not saved, but surely he Võib-olla did. polnud isegi päästetud. He saw the miracles with his eyes. He didn't believe. Ta nägi oma silmadega imesid, mida ta ei uskunud. I said, do you think the people are lying when they testify? Kas sa tõesti usud, et inimesed valetavad, kui nad tunnistavad? He said, I can't believe. I don't understand. I Ta can't ütles, believe. ma tõesti ei mõista, aga ma ei suuda uskuda seda. I thought, you need a new brain. There's something wrong with your head, man. Ma ütlesin, sul on uut pead vist vaja, sul on midagi sellega häda. So he said to me, Ta ütles mulle, my mother-in-law is the witch. minu siis ämm on nõid. She's paralyzed. Ta on halvatud She cannot get healed. ja ei saa terveks kuidagi. Sure, if it's for you, nothing will happen, right? Et ma usun, et see on sinu jaoks. So we came to the church. Läksime siis sinna kogudusse. And everybody fights unbelief. I tell you, everybody is fighting the unbelief, right? We are human. We're not like Jesus who just believe, right? Ja ma tean, me kõik võitleme uskmatusega, me oleme inimesed, me ei ole nagu Jeesus, So kellel oli tugevus. we are thinking natural. Me mõtleme oma loomusega, So here comes this child in. tuleb üks laps sisse. He's deaf and dumb. Ta on kurt ja tumm, Little child. väike laps. The whole church knows the child. Kogudus teab seda last. God heals him. Jumal teeb ta terveks, The whole church start crying kogu kogudus hakkas nutma because selle it's their peale, favorite child. sest see on nende meelis laps. The whole atmosphere changed. Kogu see õhkkond muutus, Their favorite child was healed. nende lemmiklaps sai päästetud. And here comes the mother-in-law. Ja siis tuleb see ämm, She gets saved, saab päästetud, cast out the devil, aetakse teemonid välja and she get healed. ja saab terveks. I said, do you believe now? Ja siis ma küsin ta käest, kas sa nüüd usud? No, he cannot believe. Ei suuda ka seda uskuda. And many other things happen. Anyway, so I have this fight on the inside. Ja minu sees on samal ajal võitlus. I need to get healed. Ka mina vajan terveks If saamist. I don't get healed, I can't continue to preach. Kui ma ei saa terveks, ma ei suuda I jutustada. need the miracle. Ma vajan imet. The doctors can't help me. I must get healed. Arstid ei suuda aidata, ma vajan imet. I go to Italy. Läksin Itaaliasse. I'm just laying in the bed, shaking of fever, right? Ma olen seal voodis pikali ja värisen lausa selle nagu palavikuga. Say, now you have to preach. Ja siis tuleb minna jutlustama. When you come under the anointing, you kind of feel normal again. Ja kui sa
lähed nagu võidmisesse, sa tunned ennast täitsa normaalselt. And here comes this old lady. Ja siis tuleb üks vana naine. I can't breathe. Üks vana naine ütleb, ma ei saa And hingata. I was the same way. Mina olin I samasugune. start laughing. Ma hakkasin naerma. I can't breathe either. Ma ei saa hingata. Be healed in Jesus' name. Ma saa terveks Jeesuse nimel. She goes to the doctor. Ta läheb arsti juurde. 2 cancers gone from the lungs. Kopsud 2 vähist terveks saanud. Now I'm getting mad. Ja nüüd mina saan päris pahaseks. God, if you say I don't believe, you lie. Jumal, kui sa arvad, et ma ei usu, siis sa valetad. God said nothing. Jumal ei vasta midagi. I mean, we can complain to God. It doesn't disturb God, I tell you. Me võime kaevelda Jumala eest. Ma tean, see ei häiri teda üldse. We have this Jacob struggle inside, right? Meie sees toimub ka see Jaakobi võitluse. And then I'm listening to a preaching Ja siis ma kuulan ühte jutlust, where this preacher rose a dead person. kus see jutlustaja oli äratanud surnud inimese. It happened in Finland Sündis Soomes in the 50s. 50-ndatel. And I know because I ask all the old Pentecostals, they know about this miracle. Ja ma olen küsinud kõigilt vanadelt nelipühilaselt, nemad teavad sellest It was imest. on the newspapers. Seda kirjutad ajalehes. And this dead boy is a policeman today. Ja tänapäeval see surnud poiss on politsei. And so he was teaching about when Jesus took the sins, Ta õpetas sellest, kui Jeesus võttis patud enda peale. he was a spiritual force. Ta oli üks nagu vaimne jõud. You can't see it, right? You can't see it. Sa ei saa seda näha. When he took your sickness, the power behind sickness, Ta power võttis behind sickness, enda peale haiguse, ta võttis ka selle haiguse väe, mis selle spirit taga of on. infirmity, Selle haiguse vaimu. you cannot see it. Sa ei näe seda. It's the work of the devil. See on kuradi töö. Jesus fulfills the law Jeesus täitis seaduse and he takes away the sin ja võttis ära patud and the sickness. ja haigused. And when I heard that, Ja kui ma kuulisin seda, I just screamed. ma lihtsalt karjusin. My days of sickness is gone. Minu haiguse päevad on läbi. And then, bah! He came out of my lungs. Ja äkitselt see haigus tuli välja mu kopsudest. I went to the hospital. Ma läksin haiglasse, They checked me. nad vaatasid mind üle. My lung volume was bigger. Minu kopsu maht oli kasvanud. I was healed. I've been healed since that day. Ma olen tervendatud sellest päevast alates. So I understand when people struggle, right? Ma mõistan seda inimeste võitlust. In Mark 11:22 says, has faith in God. In Mark 11:22, Markus 11:26 have faith in God. ütleb, olgu teil usku Jumalasse. Whoever says to this mountain, Kes iganes ütleb sellele mäele, be thou removed, sa eemaldatud and does not doubt in his heart, ja ei kahtlema südames, but believe those things he says, aga usub neid asju, mida it ütleb, will be done whatever he says. see sünnib talle. That's why we always have to thank the Lord. Sellepärast tuleb meil alati tänada We Jumalat. have to rejoice. Meil tuleb rõõmutseda. Thank God always Täna Jumalat alati. over the victory of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse võidu eest. Not complain, Ära kaeble, but rejoice. aga rõõmutse. Be thankful, right? Oled tänulik, When you get up in the morning, kui sa tõused hommikul it's a üles. new day of victory. See on uus võidupäev. The flesh says, I don't feel any victory. Give me 10 liter of coffee, or maybe I feel. Võib-olla mul liha ütleb samal ajal, et ma ei tunne küll mingit võitu, siin anna mulle parem 10 liitrit kohvi. You have to let the inner man rise up with Jesus Christ. Sa pead lubama omal sisemisel inimesel tõusta koos This Jeesusega. is where you reign. Selles sa võlitsed. You cannot let the flesh dominate your life. Sa ei saa lubada, et sinu liha valitseks su You have to elus. be free in the spirit. Sa oled tehtud vabaks And vaimus. that's a decision. See on üks otsus. It's like you put on the faucet, wow, the fire God comes. Nii et see on nii, nagu sa vajutaks ühe nupu ja Jumala vägi lihtsalt tuleb esile. And then he says, Ja siis ta ütleb, whatever things you ask kõik asjad, mida sa palud, when you pray, kui sa palvetad, believe samal ajal that you usud, receive, et sa oled juba saanud, you will have it. sa saad selle endale. Now, Nüüd, a lot of people don't ask God anymore. They don't ask God. paljud inimesed ei
küsigi enam midagi They Jumalalt. beg God. Nad lihtsalt anuvad Jumalat But you have a contract with God. või kerjavad, aga sul on nagu üks And leping God Jumalaga. says, all mine is yours. Ja Jumala leping ütleb, kõik, mis on sinu, on, Believe the contract. kõik, mis on minu, on sinu, usu seda lepingut. Okay, especially men and women, right? Eriti mehed ja naised. When they're married. Kui nad on abielus, They must agree together. nad peavad üheskoos nõustuma. They must pray together. Nad peavad palvetama koos. Say amen. Ütle aamen. Okay, so some have a wife, they pray half an hour, the man pray 1 minute, then pray 1 minute, not half an hour, right? Võib-olla on naine, kes palvetab pool tundi ja mees, kes on palvetab 1 minuti, no siis palvetage 1 minut It's the koos. prayer of faith that saves the sick. See on usupalve, mis päästab haige. I have people who pray for the food, they pray half an hour, the food is cold, right? I mean, it's terrible. Ma tunnen inimesi, kes toidupalve ajal palvetavad pool tundi ja toit jahtub ära, nii et see on päris hull. Shut up, I'm hungry now. Palun jää vait, ma olen juba näljane. So we have to pray by faith, right? Aga palvetada tuleb usus. Listen, Kuulake. God answer your prayers. Jumal vastab sinu You palvetele. better believe it. Sa parem usu seda. Learn to pray. Õpi palvetama. Learn to receive. Õpi vastu võtma. You are protected Sa oled kaitstud by the blood of Jesus Christ. Jeesuse vere läbi. Say amen. Ütle aamen. Really, you're protected. Tõesti, sa oled kaitstud. You are in the Holy of Holies. Sa oled kõige pühamast Night and paigast. day. Ööl ja päeval. The angels of God are protecting you. Jumala inglid kaitsevad sind. We are really protected. Me tõesti oleme kaitstud. Don't worry, right? Ära karda. Be happy. Ära muretse. Ole rõõmus. We just believe the scripture. That's the thing, right? Lihtsalt usu seda Jumala sõna. We agree with the scripture all the time. Nõustu selle Jumala sõnaga alati. And we don't complicate it, right? Ja ära aja asja keeruliseks. Oh, like one said to me, yeah, but Jesus didn't heal all. Aga keegi ütles mulle, aga tead, Jeesus ju ei tervendanud kõiki. It was the pastor that told me, right? Üks pastor ütles I mulle said seda. to him, Ma ütlesin talle, I don't care if all the disciples were sick. ma ei hooli sellest, kui kõik need jüngrid oleksid haiged. Jesus healed all on Calvary. Jeesus tervendas kõik seal Golgata ristil. Period. Punkt. What are you going to say? Mida sa siis veel ütled? He forgave all, he healed all. Ta andis kõigile andeks ja tervendas kõik. Yeah, but why don't everybody get healed? Miks siis kõik ei saa terveks? If you know, write a book, maybe you get very rich. Kui sa tead seda, siis kirjuta raamat ja sa saad väga rikkaks. We're trying to do our best, right? Like a doctor, they try to do the best to help the patients. Meie püüame teha oma parima, nii nagu arstid, nad ka püüavad teha oma parimad. It's really, you know, I lost many of my friends who died, right? Ma And it's olen, terrible. It's really terrible because you don't know why. You just don't know why. ma olen samamoodi kaotanud mitmeid oma sõpru surma läbi, see on tõesti hull kogemus. But we're not God. Aga me ei ole jumalad, We're His children. me oleme ta lapsed. We do what He says. Me teeme seda, mida ta ütleb, We lay hands on the sick, paneme käed haigete cast peale, out devils, ajame kurjad vaimud välja right? And then we practice. ja seda me praktiseerime. We preach the gospel, Kuulutame get people evangeeliumi, saved, saame inimesed have päästetud, revival. teeme ärkamist. This is a beautiful building, right? I really like this building. Mulle väga meeldib see kirikuhoone siin. Could you imagine be filled like 10 times a day? Ma kujutaks ette, et siin võiks 10 koosolekut päevas olla. I believe it. Ma usun I seda. really believe it, right? Ma usun, et see võib Because nii saada. in the world, Sest maailmas things are getting so serious. asjad lähevad nii tõsiseks. But we have hope. Aga meil on lootus. Our name is written in the book of the Lamb. Meie nimed on kirjas talle We are eluraamatus. going to heaven. Me läheme taevasse. Say amen. Ütle aamen. I just came from Ukraine. Tulin tagasi Ukrainast. In the war, right? Ukraina on sõjas. And the sirens were going. Woo, woo, woo. Pidevalt sireenid. But the fire God was there. Aga Jumala tuli oli seal. People were serious in Jesus. Inimesed võtsid Jeesust väga You could tõsiselt. feel it. Sa võid tunda seda. Because they don't know if they die tomorrow, right? Nad ju ei tea, nad võivad homme surra. Say amen. Ütle aamen. But we have to live strong.
nii et me peame elama tugevalt. Say amen. Võid öelda aamen. Praise the Lord. Kiitus Issandale. Father, in Jesus' name, Isa Jeesuse we nimel thank you for Saaremaa me täname sind Saaremaa rahva eest and Estonia. ja Eesti eest, Let a mighty wave of the Holy Spirit come upon every church. et Jumala võimas liikumine tuleks iga koguduse üle. Let the hunger come back. Las see nälg tule tagasi. That we want fire, Kõik tahavad tuld, the glory of God. Jumala auhiilgust That we're not satisfied. ja me ei ole rahul. I thank you, Jesus. Me täname sind, Jeesus. Thank you, Lord Jesus. Tänu, Issand Jeesus. Mighty move of the Holy Spirit in this country. Püha vaimu võimsa liikumise eest sellel maal. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Thank you, Lord Jesus. Tänu, Issand That Jeesus. tonight Et täna õhtul you will manifest your glory sa tood esile oma au. in the name of Jesus. Jeesuse nimel. Amen. Aamen. Hallelujah. Halleluuja. Amen. Okay, so what we're going to do now, first, is there anybody here who do not know Jesus Christ? Kõigepealt ma tahan küsida, kas siin on keegi, kes ei tunne veel Jeesust? I think everybody is saved, but Tundub, et is kõik there on anybody who päästetud. don't know Jesus? You can stretch up your hand. Sa võid tõsta oma käe, kui on keegi, kes ei tunne veel Jeesust. No? Okay. Now we're going to pray for the sick. Aga nüüd me tahame siis haigete eest And palvetada. we're just going to take the time it takes, right? Sellega läheb aega võib-olla. And don't focus if you fall or don't fall. Ära keskendu sellele, kas sa kukud pikali või mitte. Normally when I pray for sick, they don't fall. It's when I pray for them to be filled with the Holy Spirit, they fall. Tavaliselt, kui ma palvetan haigete eest, siis nad ei kuku pikali. Vahest, kui ma palvetan püha vaimuga täitkamise eest, siis mõni inimene kukub. But what is important is when you come forward, Aga mis on oluline, on see, et kui sa tuled ette, you pray to God. sina pöördud oma vajadusega You Jumala poole. say to God what you want. Sa ütled Jumalale seda, mida sa vajad. And I agree with you. Ja mina nõustun And it sinuga. doesn't matter how serious it is, right? It does really not matter. Ei loe isegi see, kui tõsine see olukord on. Because for God, everything is possible, right? Sest me teame, Jumalal on kõik võimalik. Say amen, right? Ütle I aamen. mean, if Jesus was standing here physical, Kui Jeesus seisaks siin füüsiliselt, now we don't see him, he is here, right? But if you saw him physical, aga kui me näeksime teda siin füüsiliselt, you still had to make up your mind what you wanted. siis ometi tuleb mõelda selgeks, mida sa tahad talt. Miracles don't accidentally happen. Imed ei sünni kogemata. They happen because people, they choose to receive. Nad sünnivad selle tõttu, et inimesed valivad uskuda. And the Lord wants to help you. Ja Issand tahab aidata. Father, in the name of Jesus, Isa Jeesuse I nimel. bind up all the works of the devil. Ma seon praegu kõik kuradi töö. Jesus' name, Jeesuse nimel. bind it up. Ma seon selle. Leave now. Lahku nüüd. Command the healing power to flow in a mighty way. Ja ma kuulutan, et Jumala tervendav vägi liigub In the name siin. of Jesus. Jeesuse nimel. Thank you, Lord. Tänu Issand. You help us Sa aitad meid in our unbelief meie that uskmatuses. we can release faith to you. Et me vabastame oma usu sinu poole. You are the healer. Sina oled I tervendaja. thank you, Father, Ma tänan sind, Isa, for tonight. et täna õhtul You're going to help these dear people. sa tahad aidata neid kalleid In inimesi. Jesus' name. Jeesuse nimel.